Dobar dan i dobrodošli u moj edukacijski videoblog. Ja sam Pavlo Znzerović, a u današnjem nastavku zajedno ćemo proučiti ultrazvučne senzore M-Bota. Ultrazvučni se senzor, kako je prikazano na slici, nalazi na prednjoj strani robota. Ultrazvučni senzor radi na način da odašilje zvuk, a zvuk se potom odbija od različitih prepreka i vraća natrag robotu. U ovisnosti o tome koliko je vremena trebalo da se zvuk vrati, robot može zaključiti koliko je udaljen od prepreke. Pogledajmo zajedno na koji ćemo način očitavati stanje ultrazvučnog senzora u M-Block programu. Kako bi se upoznali sa ultrazvučnim senzorima, odradit ćemo jedan jednostavan zadatak. Kada robot naleti na prepreku i on se približi prepreci na bliže od 15 cm, neka LED diode na robotu svijetle crvenom bojom, a kada je robot udaljen više od 15 cm od prepreke, neka one svijetle zelenom bojom. Kao i uvijek, program ćemo započeti naredbom M-Bot program iz robot kategorije. Nakon toga postaviti ćemo jednu forever petlju u kojoj će se cijeli program vrtiti. Očitanje stanja senzora vrlo je jednostavno. Napisati ćemo sljedeće. Ukoliko je udaljenost robota do prepreke veća od 15 cm, onda postavi LED diode na zelenu boju, a inače postavi LED diode na crvenu boju. If then else naredba poslužit će nam za odlučivanje o tome hoćemo li postaviti LED diode na zelenu ili crvenu boju. Za očitanje stanja senzora koristit ćemo operator za usporedbu i to operator veće od. Postavit ćemo ga u if petlju. Ono što želimo ovdje napraviti je u lijevu kućicu ubaciti očitanje stanja senzora koje će nam reći koliko je trenutno robot udaljen od prepreke, a u desnu kućicu očitanje, odnosno postavku o tome koliko centimetra želimo za aktivaciju ove if else naredbe. Očitanje stanja senzora nalazimo u robots kategoriji i imamo ultrasonic senzor port 3 distance. Ovaj blok odvučemo u lijevi kvadratić naredbe za usporedbu. U desni kvadratić upisati ćemo broj koji označava centimetre pri kojima ćemo reagirati. Ukoliko je ultrazvučni senzor očitao više od 15 cm udaljenosti, onda ćemo izvršiti ovu naredbu odmah nakon if-a, pa ćemo tu postaviti da LED diode svijetle zelenom bojom. Iskoristit ćemo set LED naredbu, kao što smo već radili, i postaviti na zelenu boju. Inače ćemo postaviti da LED diode svijetle crvenom bojom. Ovime smo napisali osnovni program u kojem će robot cijelo vrijeme očitavati stanje ultrazvučnog senzora, uspoređivati ga sa 15 cm i ukoliko je udaljen više od 15 cm od nekog objekta, svijetlit će zeleno, a ukoliko je udaljen manje od 15 cm, svijetlit će crvenom bojom LED diode koje se nalaze na robotu. Obzirom da su ultrazvučni senzori dosta osjetljivi na broj očitanja koje vršimo na njima u vremenu, odnosno ne smijemo vršiti očitanje za očitanjem jako brzo, jer onda dobivamo nestabilna mjerenja, uvodimo jedan novi pojam, a to je timer. Timer će nam omogućiti da očitavamo ovaj ultrazvučni senzor ili izvršavamo bilo koji drugi dio programa određen broj puta u sekundi. Recimo da ovdje želimo očitati stanje ultrazvučnog senzora i na temelju njega uključivati i isključivati diode 10 puta unutar 1 sekunde. Timer je zapravo sat. Sat koji počinje brojati svaki put kada pokrenemo našeg robota. Timer cijelo vrijeme broji vrijeme i mi o tome ne moramo brinuti. Uvijek možemo iščitati stanje koje se nalazi na timeru i uvijek ga možemo postaviti na nulu. Možete njega zamisliti kao svojevrsnu štopericu. Kao što smo rekli, želimo vršiti očitanje senzora 10 puta u sekundi, odnosno svakih 0,1 sekundu. To ćemo napraviti na sljedeći način. Iz kontrol dijela uzet ćemo jednu if naredbu. Unutar if-a ponovno ćemo iskoristiti jedan operator za usporedbu veće od. U lijevi kvadratić ubacit ćemo trenutno stanje timera, a u desni kvadratić ubacit ćemo 0,1 sekunda.
U kategoriji Robots možete pronaći trenutno stanje tajmera, odnosno blok koji će vam reći trenutno stanje tajmera, naziva se timer i njega odvucite u lijevi kvadratić. U desni kvadratić upisat ćemo 0.1, kao 0,1 sekunda. Ono što želimo postići je da svaki put kada tajmer dođe do 0,1 sekunde, da zaustavimo štopanje vremena, odnosno pokrenemo ga ispočetka naredbom reset timer, koja se nalazi odmah ispod naredbe timer, pa odvucimo nju, i nakon toga očitamo stanje našeg ultrazvučnog senzora. Obzirom da naredbu za očitanje ultrazvučnog senzora već imamo gotovu, nju možemo odvući iz gornjeg dijela odmah nakon reset timer naredbe. A onda cijelu ovu strukturu možemo vratiti unutar forever petlje. Pogledajmo što će se događati. Kada forever petlja krene sa izvršavanjem, prvo će se utvrditi je li trenutno vrijeme koje je proteklo veće od 0,1 sekundu. Ako nije, ova if petlja se neće izvršiti i ponovit ćemo forever petlju. Ako je proteklo vrijeme od pokretanja veće od 0,1 sekundu, to znači da je prošlo 1/10, resetirati ćemo timer, postavit ćemo ga na nulu, a onda ćemo nakon toga ispitati da li je ultrazvučni senzor veći ili manji od 15 cm, odnosno njegovo čitanje veće ili manje od 15 cm, te ćemo potom uključivati i isključivati diode. Kada se izvrši uključivanje ili isključivanje, timer opet kreće brojati od nule i ponavlja se forever petlja. Time smo zapravo uspjeli dobiti da se očitanje našeg senzora odvija 10 puta unutar 1 sekunde, a to nam je značajno jer ne želimo da očitanje senzora bude prečesto. Uploadite ovaj program na svog robota i pogledajmo što se zbiva. Kao što vidite na snimci robota, on se ponaša upravo onako kako smo zamislili. Ultrazvučni senzor očitava udaljenost od kutije i kada je udaljenost veća od 15 cm, LED diode svijetle zelenom bojom, a kada se udaljenost smanji ispod 15 cm, uključuje se crvena boja na LED diodama. Drugi zadatak nam je modificirati ovaj postojeći program na način da kada je udaljenost koju robot detektira prema prepreci veća od 15 cm, da robot ide naprijed, a u trenutku kada je udaljenost do neke prepreke manja od 15 cm, da robot stane. Ono što moramo napraviti je zamijeniti ove set LED naredbe naredbama za kretanje robota. Pa ćemo onda umjesto ove prve set LED naredbe, koju ćemo odvući i izbrisati, staviti da robot ide naprijed. Pa odabiremo run forward naredbu, add speed 100 recimo. Drugu set LED naredbu zamijeniti ćemo naredbom run forward add speed 0, što će označavati da robot stane. Ovime smo dobili program koji će 10 puta unutar 1 sekunde očitati stanje ultrazvučnog senzora, usporediti ga sa 15 cm, i ako je udaljenost do prepreke veća od 15 cm, robot će se nastaviti gibati naprijed, a ukoliko je udaljenost do prepreke manja od 15 cm, robot će se zaustaviti. Uploadite ovaj program na vašeg robota i pogledajte što se zbiva. Kao što vidite na donjoj snimci, robot se giba sve dok ne dođe na 15 cm od prepreke. Tada detektira da je došao na definiranu udaljenost i staje. Ukoliko prepreku pomaknemo, nastavlja se gibati. Ovime smo usvojili osnove rada ultrazvučnog senzora sa embotima. Pokušajte sami nadograditi ovaj program tako da robot može u isto vrijeme pratiti crtu i vidjeti ima li ispred sebe prepreke. Kada naiđe na prepreku, neka stane. Puno sreće na drugom kolu Creation Makers lige. Vidimo se u sljedećem nastavku.